Whaftai le tua. Mo le malo si fo i ma le ulolo mo pe i le aso ma le aso. Ia me se fo i toi nā se whapene. Whai ena wha awau pele. Ta po tala me o loo. E ano masalo la ka amataloa loa le nei afiafi. O le masalo le take ia le maka upu leo le whakakoang talatana noa ino. O ni mea whanga le laiti. E pe fōringa e laiti. E a whainga i lotu. I mea nei o onga se. E pe mai tau atu fo. Ina le pe whaiasi ai te lele unga afianga fo. Ina le one a fiele whatua tua ia maneanga i ngalue o le tangata i tutonu. Nana e kalesia. Ina ia fiafi wale. Mai kau fo i le vahenga le Just Jesus e po la elsa onga. Ia po le oneness Pentecost. Ia le vahenga fonga. Se whainga sao se Talanoa le Uso. Kusa fo i malea koe ngā onga ma. Malea koe ngā. La se tuala lo le Talanoa le Uso. I le fo i koe ngā onga. O mai tauina fo i o tele na. Mai o fai tala le Talanoa le Uso le. I le vahenga pasta. Ona pero ona e tā o mea tātou te le manatu mamafa ai pe matua i longa ona ilo. Au ngā le aki ai ia le ainga o le tua, le tino keriso. Pe ia o le tala foi le apolo i whaia o se e o mai wha le longa. I tutonu o le lotu. E le o mai mase announcement foi le o matou le o i dongo fie. Kama pe whai maalia whangane. Ke ko inga malum kua kunga wa makankas kasi sa wala kali. Ma le loa murmulia enga. O le i mea lauli ia. Kama la ia le Jesus only or Just Jesus. Ia mara avangala ngā le ka o le oneness Pentecostal. O kulanga le o Mataupu sisile avangale apastam. Mantua se Tasi o ngā tō pito o le karesia kirisiano le mea lea o le tō Tasi Paia. O le whangatala le mea, o le avaenga ia. Mantua foi o tātou kirisiano, tātou talitonu e Tasi le atua. Ia whainga o fia le tala, Tasi le atua e Tolu ona persona. One God in three persons. O le tamā, o le alo, o le anganga Paia. Ia whainga o fia le swamtalanga, foi le Mataupu sisi le whai ai. O le atua le tamā, o le atua le alo, o le atua le anganga Paia. O le tamā ele o le alo ele o le anganga Paia, o le anganga Paia ele o le tamā, o le atua le ngā, o le awa atua la, o le tamā le alo ma le anganga Paia. Pe tai o le au vaenga, o le au onga le tau o le oneness Pentecostal, o le Jesus only. Ele talitonu i le tolu Tasi Paia. Ele talitonu e le si vaenga ngā le ka o le Unitarian ma le oneness. E fōlinga me tutusa. Ai le tutusa ka inga la pela o le oneness ma la vaenga ia. E mafau e Tasi lava le atua. E Tasi foi lon persona. O le atua lava ngā kasi le ngā a fiafso ka ila langi e tamā pe on fa matua au tatala no ai ko fa keke langa oisi upu e fa matala ai le oneness Pentecostal le ma le Just Jesus le o fa matala nga venga fa makala ai ia le tō Tasi Paia sa o le ai ongole o fa fengo fienga na ona loa le kirisiano ese sengo me lua langa e fai lava si saru fai lava si ko kiki lava le loa le ese senga a pei lava le ese senga manino lava lea ono tātua talitonu tamā le alo ma le anganga Paia o le atua le ngā a la vaenga le talitonu o le atua lava le tamā kusa lava mai o Yesu kama o Yesu le alo o Yesu le anganga Paia pe fa fengo fie le Yesu o Yesu le fa nga o markodu le pe me o Yesu me volanga a fai papetisonga la vaenga me va tuai mata alla le ia kirisiano o la fa kongo Yesu ia lana e kalesia le mea le ka o e ka ko Yesu ne le Great Commission
e o atu whainu umalama maso. Ka mero la ia le papatiso i le suafa o le tamā, ma le alo, ma le ngang Paia. Kasi suafa, ai sau, ia le lisi la sau, e tolu mea o le tamā o le alo ma le ngang Paia. Whai melo la ia le o vaenga leo, e afui, e le tolu ni atua, e stress e la tau le upu, le name, the name, le suafa, kasi suafa. Ngā ve mai, o Yesu la refer umai lava, ia mea ia, ioi, amankua. Ku sisi ku, o suafa ngā o le atua, o le suafa le atua, o tamā le halo ma le ngang Paia. Pei fu ngā le iei teimie, mo o mia e tātou le tangata Kirisiano, ia tātou ilo le lei o le theology lea, o mtaupu si sili lea, wana o se awala, wana o se auna, wana o se ala e whao ngā le tangata le atu atua, tam whai malamala mai i le atua. Mena wha kuai o mea lau fisosoani i le atua e tātou ala le iloa le whiong pa iha le atua. Tau te iloa atuai ia. But man will always make mistakes. Au tātou study i le mawhai ngata ai, ma le whaalango lango i le fisosoani mai le ngang pa ia. We are aware of our humanity, you know. Tātou i tū tangata. E iai ke me e whale tonu. A whapelo i se whale tonu. We are not whale tonu deliberately. O whale tonu o ngol tā whapelo. Tātou ia ole sa ole ngā. A lai iai ia me e elai fui. Ia le tau whainga. Ai le whaiala, e le apalaila le mea ngā i le mene kupu i. O ngā ua matua i manino lava. Le whetau. O le ale whetau. O le atua lau Kirisiano. O le atua tamā le alo mele ngang Paia. Whakaika inga la peila o le mātaiola na e tolu sifulu ono, sifulu fitu. E le sa o ilola le whainga lea. Kemi whato a mataina wa atus Paia. Whapeka ika se mea fōlu mea lea. A le aina iai lava yaso la. I le vai kemi o ulua i tamā i le ekalesia. A whape stasi fia whaile mea leo le church history e te Mataupu about the 2nd century ngā koe mapunga e fuile mea lea. Pe kusamo le seramo kupukau sanga karunga mali Yesu a sai lalo la o le kaunganga o le modalism. O le avaanga la o le modalism la e iai kongu le mea leo le Unitarian ma le oneness. Tue ngā le kakongunga mai o le atuaranga lenga whai ma tamā, whai ma alo, whai ma ngang Paia. It's like o le atua kasi ai sui mai ia modes po forms e ngā lue mai ai i lea taimi ma lea taimi. Pōni ngā whanga leo skaka ko kasi e fō mai. Pōluang, yes. Coach da ka pi, ko e whaia aonga. Yes. Usara ka seraka re kōluanga me e whai. Ko ngā... Pe kau whape ngā, mea o wha koe, I have to be very careful i tau whai tala na mea lea. Wai e kere kaka e confuse ai. O le wa ai ale sa i le whaasino ma le tuspa ia. E whape anga fisosoani ia i tātou. Pela o le mātaionga e tolu sifuru ono. Ngai a fia o mai persona e tolu o le atua ko kasi. O ila tātou te loai he eserka mā, esele alo, esele ngang pa ia. A tasi le atua. One God. Ia. O foi le tala ile mea pasa se vekla tala le onga o le tūlanga funga le pero taranto fe famatala tona nei lo tato i tū tangata. E ia I lava le limikio o tato. Mea ngā il tuspa ia o tatal tonu o mea umalava ia koe foi fula ia le Talanoa lea ile teaching foi lea o le sufficiency of the scripture. O mea umalava fina ngalo ile tue I tato te iloa. Lawa ia I nā. Ai pangalia e iai lava le limiki I lo tato marosi anga. Ka inga la o le mea la le... Sa ia le mea ngakai. Ioi. O le mea la le sa o le manatu o le tua lava ngā lua mai forms po o mauts e se lea taimi ma lea taimi. Ngai sau le alo. Ngai sau o le tamā. Ngai sau le... O ngā la fai upu lea. Le mātai o tolu sifuru ono ma sifuru fitu. Ngai la vea mai persona e tolu. Whamea kākus pai mai. O papatisoina Yesu. O le alo ngā. Mai lai. O na maliwa e loa lea o ia nai le vai whau te fo'i ua whaawanoa ina le langi I a te ia o Yesu lava le whatau le a te ia le a whamelai ua ia o Yesu whore ngā mai
ua ia ilo atu fo'i le anganga o le atua another persona o le tolu tasi paia oai o le anganga paia me o le anganga o le atua le ala walua i o Yesu ma le anganga paia le iai i le setting lava le kasi mai lo la ia le ua fio ifo e peisea i se lupe talking about the Holy Spirit mai lo la ia ua o i ona lunga sa fa suma fitu mai fa uta fo'i o le siu fofonga mai le langi ua fa pea mai ele lo ka ko po si fonga a upu ia ka ko lo po ele e fetalai e tautala ife mai o lo ua tali i pelele na ele mafai e se akali inga fai se sia kali o lo ua tali nga o tama lava fa mena ia ua o fia lava ia te ia longo winga o le si fonga o tama o le mea o folinga fa pese lupe o le hang pa ia mai Yesu le ua papatisoina so o lo fa penala ona le lango ina i le manatu o le atua lava le o Yesu lava le kama le nganga le lo warango inga o Yesu le ua va ku Yesu ia Yesu ko fa longo si fonga Yesu it doesn't make any sense pe fa faingo fia lava ile tala fai i ngana ta tu te loa o le ala mo ko ki le le mai i le vesa manino le ma tele o isi mata upa ali alfo ya mak le mea lava le tu se mariko i le mea lava le e seranga pa i e se le alo e se kama kasi le o le tu pe fa punga le te na fai ni si o le atua tama o le atua le alu o le atua le nganga pa ia o le tama ele o le alu o le alu ele o tama ele o le nganga pa ia o le nganga pa ia ele o tama o le nganga pa ia ele o le alu ele o le nganga pa ia pa o le atua ole kusa ole mena pasta pefa pe sa ile jesi ile talfasul pitole kalesia mealenga malosi ke le kule mai ele kalesia katoliko ia sola pe fe ole kalesia katoliko funga nga faisi tu malosi ta fio mai le onga le o le toltasi pa ia onga e yaisi e kalesi e isi fatuanga mai sta po inga nga le i nga pa ula le oneness le Pentecostal le ya peta e wal so se Orthodox church level so se pe e yai ia let's say fa fengo fa pe e ia Protestants ya sonei ia le papakiso o le mekokisi o le kaiki e te tau ai i le aonga lea o le toltasi pa ia tama o le atua tama le alo marenga pa ia kusa le wa uniform whakasia uma wa agree whakasia uma i le aonga lea o stasi foi lea o whainga kake peo ka le lop okay le an meka o le e kale si Kirsiano e kale si Kirsiano se tasi nge me loai olea e tal tonu ile tol tasi pa ia e tal tonu il tama le alo male ngang pa ia basta le ala se taria tu le lotu i koinga a on se i veite na se ya la física le Talanoa le Uso po ya ole lotu pe on fa ku le va keminga mamau i tua about 2nd century according to the church history nga e Talanoa ina mai lo ile te ena ele fatu tuanga Kirsiano le o le manatu lea o lona mafua anga e ala onga matua te ena malo se Kirsiano pe fuela katoliko onga o le mea lea o lo manino o lo manino il tuspa ia o le atua o le lotu e tolu ona persona o le atua o le kalesia o le atua o Kirsiano e exist in 3 persons one essence one God but 3 persons how can we figure that out well you don't need to figure it out read it as it is matalia ile fatutua menga ra fa koe mena ta o tatu fatutuanga Kirsiano le kalesia Kirsiano ia porta po Kirsiano o le fatutuanga it's a religion
of faith. Why? Wa talia tātou mea la whapea I le whatuatua. Leanga kelinga struggle le tangata o ngā wale whaong. O I le whaonga whatuatua le karango so o whatuatua I mea ia. O ngā kelinga whika kou e whika mea le atua I o tātou mawhau e ngata. We try to figure the infinite things of God with our finite mind. Ia alai mangingo lava ia il tala tuspa ia. O le mea sa piksili ona te ena ele kalesia ia le au onga ia. Peila o le kenesena tasi lua onu. Ai kala fa apel tuspa ia ona fetalai ane lea o le atua I nā tātou whaia ia o le tangata I lo tātou whaatusa ia fōlinga ia I tātou. Whai mai kara mai ona fetalai ane lea o le atua. E le kolungi atua. Tasi lava le atua. A wharonga whanakara mai I nā tātou whaia ia o le tangata I lo tātou whaatusa. Mai rai ia fōlinga ia I tātou. I fwoi le me supply le si vaenga le mankofa I ke men kakango I tama I atua. O le si verse le fia ke le avanga e whai o meu tama I atua. A sao le sofangua po amar finge le ale me e maua. Maua kama I sofangua. A sao ia kangaka marisi kangaka maua kama I kangaka. Ale a whameo la ia. A sao le si atua marisi atua. That's a maka valea lava. E valea whalong kaungu unga. A whameo la ia. Sao le atua male atua. E maua tama I atua. A le si a kua o sao I mona. O le mea lea. Mai ona fetalai ane lea. O le atua. O la le mea lea liali I. Ua whaile fono a le ao a atua. O whaile fono al tamā o le alo ma le ngapa ia. O wala awina le whailo inga le marwhamu I mui. Ina ia whaia le tangata I lo rato whatusa. E le I whaia stama I atua. Nga whai ia le tangata. E le mai ia tātou whaia le tangata o stama I atua. Pe ia tātou whaia le atua. I tātou whatusa no. Whai mai ia tātou whaia le tangata. Tātou whatusa I fōlinga I tātou. Well, in terms of numbers I la le tiola I loe numbers le karango I kako I le krama mai tasi le tua le ar whakusa le whai ar whakusa e kasi for whakusa ar whakusa o persons e tolu mai I nā tātou whaia ia o tangata I lo tātou whatusa ngata whainga o le Genesis 3:22 whai mai o whetalai ane fo I ova le tua whaauta Ua avea le tangata e pei o so tātou. Ua avea le tangata e pei o so tātou. O le karangoe le mea fuelea o le aima le ai o le fuole la au inga ia pupula I matama. A le mea le kurikuri I o le numbers. Mai ua avea le tangata e pei o so tātou. O lo karangoe I le numeratele. Kolua. Ia, tolu lea. Le kau whanga ioi mai I le mea. Ia. O ngā o le kau sao mai nā le mele o le kasi unga le whapeo Jesus. Ai ia koe mangingo wale lunga mea e kokolu a. Tolu persona o le tua. O Jesus a ia, o Jesus o le ala. E ke o kahosi singingi e ngā marakala whalea Iesu mwhai o a le tamā o le tamā whauetonu e te ai le loa. That's one of the verses matua whaamaunia le eso Iesu. Eso le tamā. Pamakara a Iesu. O leo wa ai mai te au. Wa ai oi le tamā. O mai. O te sau mai le tamā. So ele ia ma se me kukusa Iesu ma le tamā. E ola si fulma tasi pasta o le kenese whaupe fitu mai. O mai ia I nā tātou wifo ia. Mai ia tātou wha ese ina. I lea mea a lātou ngangana. A keng. O le o mai ia, I nā tātou o ifo ia, karangoa fui I le numeratele. But that's God speaking I. O le atua lava le talanoa I. Salamo se lau se fulu whai mo mai. Ua tulei mai lea fionga a Iova. I lo ua li. Lo inga I whoringa mai le karangoa I whamai. Ia e nofo I lo I tūtamatahu. A saulu whenga inga fōu. O ai le nga fore tu tamata o le li o Yesu Keriso lo inga le kalangoi I le atua ma le ali o le talanoa I le tamā ma le alu
longo inga e le tutusa o le fo e lua i ia Matthew 28:19 le longo a tele i le Great Commission malore o le nei o tau atu faina umala maso ma papati so atu ia te ila to le suafa wangula ia o le tama male atali male ngapa ia kolu kasi ongala ole vaenga ia e fa mafa mai lava le upule le grandma le namba le upule o suafa fa mai in the name ia kamala ngale le master mele fa mai in the names mai lang kama ngal faikau in the name like akiva ngale no in the names mai lang kama faikau in the name in the name of Saulo la Father, Son and Holy Spirit leala e fai atu ai se tu alalo fo ilea malelo toma o lalo marfatawa ia mata ala tangata whaalonga mata ala o ele mga maka TV o ele mata le YouTube ma le Facebook langa eke me e watu ai mea ufolinga kusaku ngako lau kala ili sia supo lau launga e poltafa asua e ke koe ea e lunga ele o Yesu nga fufusi moe ese le mea nga keru fufusi ele o le atua le kuspa nga ke fufusi o ngala koe nga mea ngi ila ia e saro ai kele sa wakama Be folding a made is issue. Big damage. Yes. Now we make ala Yesu e o mai o fuma moi. E o fuma moi fo lingo ma moi ia eva ai fa ka susi unga o fuma moi eling o makiu me eling vas ma moi. So this kind of things e mo mi ai el keusiano. Le mai o io le lei te mai vola ia le Ioane su fast fulu no mai ote o Yesu nga fer kalanga so o le ote langa nga refer nga ia Yesu mai o te fai atu fo ile tama ia o Yesu nga kama lua personale ali i mai ona fo ai mai ai le e ia te utole tasi fisosoani kalangoa ile nga pa ia ka ko lo frei ese la va Yesu ese le tama ese le sosoani ese le ngamba ia mai ina ia tu mau pe o ia te utou e fa va o le tali la le lotu pastor ile oneness le pentecostal le ele fa cristiano the oneness pentecostal for just Jesus is not Christian at all. It's not Christianity at all. Esse la vale fa cristiano esse le melea le ka mai kung ida onga esse le onga kuspaia esse le melea a kung fa onga kuspaia a tono mai fai mai la to cristiano you deny the Trinity, you deny the heart of the Christianity wa e fa fikia le fatu le onga tonga le issue de ka mo fai la ki di ka inga le famela to Tolu atua ai economy akua. The thing is 3 persons langa le mafo fauta to a ka le person e fasa mo tangata menga sia u fa ke pa ka ngom ta pula always use the word the transliteration of the word person. I use the word persona onga ele ku kusel upu persona mal tangata you know there are two different things. Person is different ele me vanga e fai tete la peron fatu ia lever fa ke karango me ia wa fa makala mangele oneness pole unitarian fa pe o ia ole that's the true teaching of Trinity but no onga e moi e tasile atua alanga la me ka kuspa ia e Tolu persona ele ole atua tamang sa maliu ole atua le alo iyo lenga maliu ele ole tua le alo lenga langonga long si funga ele ole tua le tamare nga papakiso ele ole tua le alo lenga sau fa apeo se lupe ole nganga ole tama ma le alo 3 persons in one God Tasi le tua yeah ol kulanga la o sikemi we need to accept things by faith ile fa tua ale fa penga la fa kamala ema ma fa tu pongsa ai leva ai le pole hale le kala kuspa ia langal tu langal ngale we ia so ngai apas u pela fa ka ingana o unga fa pea ala e muli ale skirsiano man le leilo
makua i whaasanga whapea kuspaia. Ai whaasanga whapea ia o ngā lau muli ia mo mia ile le mau le vau Yesu ia ma whaarangolongolon si funga. Ia, pastor. Manga ia whaangono mga fui. Pea o mea ngā whakoera mga ngau ka mai mea naiki. Yes. Makua i ke le ala whainga kongo i kāre siangira. Me whiro ko iwo mahafu de kupulanga isi ko ngā onga ia onga o mea naiki nā ia e fōringa. Kamafunga ele mai e wale whiangofu ia inga. Wa wat fisi ngā re kau whakura. Po ia tātou vai te mini ia. Ngei koe ngā kua inga rea tātou nunga ma o. O ia ringi vai te mini re koe ngā. Pasta E whunga leo o porenga fwoi ngā rea whai olo iai. Ia. No ngana e ila la fia ngare kukongo. Kusai manau sili te mini. Holo matua fufula ola. Lau usi le iai o ngā seia manu kau kiangi i le laulangi te minei. Whapei lava le alulunga ngu me lau kausanga masu. Whapei ngā fu le alua e lunga o le makau kia o sao kamale. O le mese se mua rawa i mantua fo i ne tātou talanoa. So le ala iai ia. O le iai. Ese uma forma sa wai. But that's their theology. That's the theology in terms of theology. That's modalism. O tātou nunga lea, e tasi lava lea tua kasilonga persona. A mingoi mai molds ngai o forms ngai. O le tamao le alo malanga Paia. A matuang whātu. Tasi lea tua, mea whākua I almost careful when I use these terms. Tasi lea tua. O Yesu o le tua, o le angang Paia o le tua, o le tamao le tua. Au tama, ele o le alo. O le alo, ele o le angang Paia. O le angang Paia, ele o le alo, ele o le tama fo. But that's the Trinity definition. E kam whea mara malama mai. So se mea lawa la le fōringa whapenga. So se a onga lawa le fōringa whapenga. They deny the Trinity, the doctrine of the Trinity. Pelo le mea lea. Mea whunga le 2 wrongs doesn't make a right. The first wrong I le au vaenga le kule ia lawa le mea lea o le oneness Pentecostalism lea. E a maka I aposkolo. Peo wheka. Keo pe on whātu a olo I te mea mana o miere ta o ingoa. On ka olo le ingoa. I vape fasi. Vape zazis fasi ka ua. An faso aia wa e tu fa ia fo I. Wa e ka maluanga le ai I le si o vaenga I whai mea wakasimkaku. Makua I whaamakila lava le leanga whai ala kama loanga Apostle Chino Jennings. O le mea uli ta maaloa lea. Kamala ngā le whai le ku le ia maalo si mele mea lea I aso ngei. O le mea se mua lava la. He made himself an apostle. Yeah. Apostolo loa e loa mea umalava la asau. Asia, langa whai le koe se apostolo. Ele I whikau I a Yesu. Ele I a kemi wha sa kaulo Yesu. Ele I whai I a Yesu. Orally, verbally. Ele I whai, okay, Gino Jennings. Ole a wina o e whai ma apostolo. That's the first wrong I. Sao lola I ola kama lea ku lei mele mea lea. Ele tolu ni atua. Of course, ele tolu ni atua. Ai onga ele ngofo ai marama I le mea lea o le tolu tasi Paia lea. O kusera mara usil pasta po ia yaso ngai. O lo iai. O lisi keimi ele sau le oneness Pentecostal ai sau lalo le whaamalu lea just Jesus. Kamara ngā le keringa take I kupulanga. Sau lo leska mai ki kusiri whaalongo aku le whewhe au porka I ka elo kalvoulai ngai lo whaalongo long ka mamalong ki ngā. E whela mai whewhe au whape ngā. E mawhanga aku ma close I isi ka ngaka o le loku ma mela iai. Au pe leingi ma kua leingi uso leise ainga. So mera ngā luku, mera ngā luku whea apasa. E ka avili a e ke koe pupula enga. E ese o e mamau an mena o e iai. O ngā la e ke le iloa lava o lae moralism lau theology. E ke le iloa lava lae oneness Pentecostal lau theology.
onga lang foi like kong kuspa ia. But you gotta see the overall teaching al kuspa ia. Nga fai lai o reconcile. If you can find a contradiction there, ia au kako loa lava ia ile tulanga ia fali on kuspa ia. If you nga ilo, that's a red light. Au ila. Ia ma ke le if nga inga lewa I. E tu se ala mana usin. E iai o lai ola le lava masanga le mu le o onga le ale me pikusili ona mafatia mati nga ele lotu ma manu ele lotu o le ko akelo ka lai muli ai o mal termine tangata pala langi me uli ka mula langi a pikusili e nga fa no ma ko akelo sa mo o le sa mo la loku lava se ala loku ai ai mene mala makanga o fainga modelism la ulia e umale lu ko ki lo ku la unga la mene lava. They can't see this. They just can't see this. And I don't have the platform, I don't have the power or the influence to come and tell them it's a sin me nga ke muli. But Paulo valeu me fe ka u vai o fa sova pe matutalo. Ye se temi. Wa ye ke me o fa ko pasta e saule taimi e fa sanga I ka o makanga por fai mai fui o lua le se ngai mea e por fai mai fui why don't you come and do a debate with us humbly I will welcome the privilege if someone do that dan fa pe me Paulo fight it was through debate some people came to know the Lord. So it's sad to say for Apostle. Apostle sa mo wa they teach the same thing. Fa longola kamaya. Fa pe o wa lo Gino Jennings fa sa mo. Lo ngala kala the tone, the presentation, the volume of the voice and makwa Jenny makwa Gini Gino Jennings I mea malava Paul me sui o lai fa sa mo al theology makua I masanga le hinga le kamanga le fire kala le fe me le se me e ka o se tu to taspa ia al mera o me ka inga pas pa pio na vala te mera o me ka inga ele o mai fai mai sa ole ele kalier ko kaspa ia they don't say it. Why? Because they know ole mele anga ola mem kaksa mo maka pelan menga e kaunga papisoinga o ele e sofa Jesu Kristo mo fa mangalo inong sala o pepe ka ko karang o fa mama nga me in its context and its grammar ngana ko se kuspa mai don papisoina auto e sofa Jesu Kristo mo fa mangalo inong sala kala amankone ele menga o pekelu la faya and it's not imperative as well. I saw le aole kalesia before I think we fiole lang fa atonu le kalesia e ala lauli e la so fe mai fa nu malava maso papatiso atu ile suafa o tama le alo malanga pa ia ofsili o fela o kia ia le matayo nga e lua valus fuluiva ai mongo mai mea ia o la kalango ai pekeli ai kul fa tununga tu sa o mai ale tuo Yesu Kristo e fai ala vala si mafia pero kala voile e fo linga mai ele o matua linga longa ali mai ai linga ona afianga ole vanga voile le te ela val manatule ele me fai Cristiano na le loron falta Pero fa makara va se fa wa ya e umara va se vai ia vai la que dio la fa nga to que le damage kamaya basta la ka fa wo pe nga de wo pe ka ke nga ingis nga si ia ka ine tanto nunga le o nga le Trinity por todo taspa ia o fe nga mata mai ai ole meu mata wina pero fe atu il tal fa sul pitole e calesia ma va ai
if I can say this, as kalu lavanga exis le fionga pa ia le tua. Nga iai lawa, na iai pero ka fai kau il kenesi. Na iai nga ale o unga lava ia, o tasi le nei o se mau ma losi o le kulei me ele whainga lea, o le whai mai. O le si mea lea lau kamane a pe ke mga maka, I once watch it, e whai mai. Su e mai po feo kong kuspa ia, le kang fasa mo kan fa palangi la puskule. Su e mai po feo kong kuspa ia, e ke mau are upu Trinity. No, yeah. La wei loa, ele se upu Trinity kong kuspa ia. E iei fo ia mea i ngaka. E o ke ilar koe ngā karkuwan wapia. Fai na mea ngai, fa mea kuspa ia. E su e kura koe ngā upu e mai sori, e saoala. Saoala, ia la puskule le, ele se upu Trinity. E su e manga yo mafufungo fo ima. Yes. But the word, ole upu Trinity, wa tu uai theologians, po tangata su e tu spa ia. Au kongus pa ia. No. But the concept, the doctrines is all over the Bible. Pion tatu yeah, de ving fai kawangi si. Ele o iai la se upu Trinity, ala o iai ia lea o onga, ma le tino mai o le tua tolu tasi pa ia. Ele o iai se upu tolu tasi pa ia I kongole o kuspa ia. Ele o iai se upu Trinity, but the teaching is there. O nga whenga a maka mai ai, a mata mai lava inga ua I lea makanga o kuspa ia, e kaula war whai unga. Ia, mo le seiko o le church history, pasta peong whātu, a tauna e susu, o ngālawa I le seng kuli longa lua, talo ona maliu Yesu, ngā maka ngā o mai whaatasi e tama Kirisiano ma koe ilo ia le melea. So ele se mea fōula, pero o whaku o ingoa ngā le iloa yaso ngai o le Unitarian, o le Oneness, o Theology, o le va, le ka o le la ko le Modalism. So, mo whaile si leva. O leva, sa iai mo tātou aungata mā I laso, o lo whea ngai whe maka ko yaso nei. O le ala le mea loko e kaunga whai. Ia, o le whai pe o ta whai a tene. You need to know and then share it. Ia. Ia o ngai whase nare. Ia, awa lava I o mai kongu lea o ongo ape o le mea ngā. I kere fo ia kusi o kuspa ia, kusi I paulo I kāresia o mea nge wa onga se. Ia pe o mea ngā whai whamaro si. Le fo ka titiro ko ni ia fiafi le Mataupu. Ia, ke le la whai ngoi kāresia. Pe ai makua I va ai le ma koe whaamana mana malei a me se lama tarawo ma tupuranga fonga ia. Ia la wha maku taksi mumuni le. Ia. I le mala le lei o Cristiano to ngā onga le tas tot pa ia. E tau na o mia le mala lei o kuranga le. E la se tūna la se tāna i e mga o mia makua ni da me mua langa whela onga ngā lai kuspa ia. Manino le lei la onga kuspa ia e tūlanga le e tō tas pa ia. Ia, o le si mea a ka uloa ia le lotu po le kalesia o mea ke mawhau whauai. O le tapua inga, ia ma le atua. O le kolkaspa ia la le karangoa I. O le object ngā o tatu tapua inga. O le taula inga po le taunu unga le ngā o le kapua inga le loko. E aola ia te ore Kirisiano, o ngā saolo wiloa o le atua ki kapua iai. Ne mea ane wa e ifo me kapua. I le atua, e le o le atua kakau iai le vi. Nā kasi a le kua kakau iai le kapua inga, le vi inga. O ngā o le atua lea tolu tasi pa ia. A whapele I se atua, e se mai le atua lea. E kere o kapua ila le atua o le ekalesia. Langa o le kore ekalesia, o le atua ta maa le alo ma le ngang pa ia. O le se atua le ekalesia, le atua lea, o le atua Yesu, ngaka maa, koe alo, koe ngang pa ia. No, it's not like that. We gotta use the words like, or I le kuspa ia. O le atua moni te o tasi, e tolu na persona. O le atua le ngā o tātou. O le mea langa e tā ua le malama lama, mamai o le le ia.
ia mea ia manino foi Ie. nga O fa ka wo nga ia fo aku se fsili e fai ngofi ele fai ngofi oi ia e mo mi el fa masang e fai tau fa kuskusa fai tau fa kuskusa langa e este mi foi nga pe o le to tele o tangata e tal tonu muli i se practice i se mea po se ona fōringa mai lea o le sa o lea pe ta el fa fea nga ile kala atu spaia se koe la sa se mafua anga nga ie ni ko nga o nga fa pe ele di wo pa le la wo mau ki ngo ngai la me sa ya okay do penga ia o me fa pengi e kere ka ngo kusi le nga kusi se kusi por ase mea ongi meo la wo ya por ase mafua nga fa usi ka ku se sa lo fisilia pe se wa alu ma fa pe se skam silu ki nga ya sola o leo langal ne lo vaenga le kusa ele moe al fili ele va pe fuinga o le au ngale au kare pe fa ngar ki apolo e fa nga ver ki apolo ia ku pula ia sonei a fa fenga fa nga e ala la ia o nga sei because the truth is these false teachings now behind the pulpit even the Samoan churches even the Samoan people pe on ka veksua se kon fai aku but that's the truth ole pe on va tu e ele kemi pasa e sa ungi ai ma usa un ka ku e ele temi someone will call us out fai mai fa fea la ko ulua me senga a efia sau kafkau ifia our welcome embrace it's both hands is a privilege for penga wal tulanga nga le wa yai ol me finka you see these people present this gospel they're so confident they know their stuff but they are yes their knowing of their stuff and their confidence in their presentation doesn't make their message truth yes doesn't make their message right o me vola nga la se eri si vai o le confident lo what is presenting o o ela ke siang o le fakamala o ele finge le se lo faron kai ile va maluko io o er kamalo ale fakamala yo ku file lo le vale ai fa longo le se fi sa pe fa pe ke va pe ele ia se TTC o ngama me o mo fi a fa pe fa ko fi sa o le Trinity i fa longo se fi okay mu lo li nga tonga e ko pula ya se ale Yesu nga ke mu o le Yesu nga ka na bangela o le Yesu pero tulanga nga apa sa al talo nga lo fangele tua lana e kalesia because this is the conclusion e pole lo va pela langi mamea ka ke pole ko mka but the thing is mai kare Yesu o te le tu la fo ina o to afara ko au te fif so nga au te fif afa mai asa me le fif mai ala le tua o no te yai fa te so e wi la vala inga lunga la lo so inga wa per kala polo Efeso o ko pe o kon kamangi fe ko fa solo ingalu fa pe ko ngalu samia sa ngalu o ngai se so kaula mo makua ke siano wal mele les ke siano o makua i mare pele pe kon ki kon onga o le leilo o le me kaunga maule le ai tulanga nga mo le nei fia pas tai ve mo Mataupu yo pe lua o maku nei fisili fo ya ta o te o si vai nga ta o misi le nia fia fi fa sun tonu le Mataupu tata no ina wat pele va no pasta ni ai fa tai mo la va no fa tu la lo la nga ia fa ta va Talanoa le Uso ia tato e ona la vele tu tanga te fie lo monia na fionga e le fa va wenga e fie lo ai pe fionga a musule tu no e ona le ngara kara ona le tu Efeso so ni mai le tu ina ia tato lo ana fionga o ia e o tu spa ia o ia fo ia o le poto male ata mai na ia tato lo to no ia fionga
na ia sa o tatu au nanga ma tatu tapu inga ia ma tatu mulmulinga ko Paulo sto fa pa ia tu ia lo fangia vele tu ara sunga le ta ia pol kalami ia mawale to fa wa ia le anga iluma male aftai lumana yo le nei au nanga ia ma no le lo foi lo sunga ta foi yo le Garcia mo le nei fiafi ia o le talo ia o pele manos na le tino ma le mafofau ia mo pele na u ia mo pele potom le tamai le mea no família tua fa penga ina pe lo sunga ia o wale vai ina le forfola ina foi ma le tono na fiongola ia me se fa longo e fa tangata ia fa manuia le tua dai ele tu sai ma ngan due na fingalo ia au te tari tono ia o le fa unga le Talanoa le Uso le nei fiafi fa manuia tele le tua toloto suafo Yesu amen